Als Christifidables en Christus. Nus essen schon sin la tiarsa domengia suvender la fiasta da Paisches, la tiarsa iamna da Paisches. In quest temps, sco il Evangelis attesta, ils giufanals a Jesus han podiu viver ensemen cun Jesus ca elevaus da morten veta pli che curonda dis. Aschi ha Jesus impregnau profundamain en lur veta la verdad de l'elevada. Quai ha stau il fundament e la fondauna della cardienza dels apostols, dels giufanals da Jesus. La confrontaziun cun quel che elevaus da morten veta compara en biars logans e l'Evangeli, ed in dels pli importantes ai quel che nus anflaim e l'Evangeli da du oz per la tiarsa domengia del temps pascal. Ilai del capítulo 24 dell'Evangeli tenos son Lucas, vesainos co Jesus ai cumperius directamain a ses giufanals suender si levada. Aber els eren plein tristezia e irritaziun per quai ch'els avevan buc chai che saigi capitau cun lur musada, Signor Jesus. O tutina ai, Jesus staus dender els ed ha giavisciau quels plaids, la pais saigi cum vos. Condas gadas avai nus experimentau en nos ascena veta moments da desperaziun, moments en els quals nus se sendevan bandunai e persuls? Mo uar, sco Jesus ha portau pais a ses giufanals, ascia ai el era oz cun nus per da a nus confier esperanza, perfin en nossas pli sciras uras. Cu ils giufanals steven avon el, ein els stai surmontai da malcardienza e smarvel. Els avevan buc capi che Jesus steva propi avon els, realmain ed en cumplaina veta. Mo Jesus acquitau els gent, per schai esses tementai e per schai leven dubis en vos cors. Mirai, mes mauns e mes pais, eu sun veramain. Tu cai mai e mirai, inspert a ni car ni osa, sco vos vesais che eu ai. Escia a Jesus envidau ils giufanals da tucà el, dendel gi quel era bo inspert, mobai quel ai per propi levaus si dils morts. En quella invitaziun schai in messadi fec important per nus. Jesus vul che nus renconoscaien el bomo cun nos ciauns, ciaus, mobai era cun nos cors. El vul che nus avaien in a relaziun personala cun Jesus, che se basa sin cardienza e fidonza. Mo Jesus era aunc fec da pli per ses giufanals. El ha avviert ad ils els per las scartiras, per il Veder Testament, per di, e declarau ad ils co tut quai che schabegiau cun Jesus ai iu en vigur. El amusau ad ils co las profezias dels profes manegiavan el, co siu piti, sia mort e si levada, ein stai part del plan divin per spindra la carseuna dat. Era per nus ozil di a quels plais da Diu, da Jesus, la forza d'arver nos cors e da musa a nus ci che Jesus ai propi. Entras la scartira savainos per chaiver la verdad da sia veta, da sia mort e de sia levada,
de sfruntare ascia pli profund e la carezia da Dio. Finalmente, a Jesus dau a ses giufanals l'incompensa da portar come sadi da spintrament perdonament viadora el mund e la dece ascia stata scret che il Messias vegni addentirà elevada morte in vetta il tiers di e che la conversione e la remissione dels pecaus stopi vegni annunziada en siu num a tutti ils pievels en chavent cul Jerusalem. Vus esses perdecia da quai. Cars presents, era nus essen clamai da davi navon quei messadi da carezia e da perdonament sina quei che era autas carascions possien in driesce la speranza ed il salit che Jesus Christus ha portau a nus. La impia arver in quell'ora d'orazione nos cors per messadi della vetta. Posi la pais de Christus che survarga tut giudezi en pleni nos cors e possibilità a nus da portar sia lis pescala vi adora el mund. A vos tuts, tut bien, stay sons, oz in abiala domenica et in abiala jamna vinavon. Ludaus Jesus Christus, sempre sei ludaus.